Ketemu lagi di Cawet. Hari ini selamat pagi teman-teman. Sekarang hari Minggu. Yuk ikutin Ica olahraga yuk. Ayo Pip, ikut kakak Ica, Pip. Ayo Pip. Ayo Pip. Senamnya mana kakak Ica? Kakak Ica nggak senam. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kegendutan sih, jadi nggak bisa seimbang deh. Guys, jangan lupa di like, comment, and share. Bye. Subscribe-nya enggak? Subscribe ya. Di bawah. Bye. Muah.